ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Isa alayhi salam ge wahake ayaku mire es program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil ingodannan faden orgon me mihar wahaka dakko medani Isa alayhi salam behegotun ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಹಗ ಇಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಬಾಲೆವುನ ಇಂಜೀಲ ಮೆರ್ ಯಹೂದೀನ್ ಕಂದತ್ತ ಕುರಿಗೊತ್ತು ಗೋಹಾಗ ಸರುಣ ಮೆನ್ ದನ್ವಾ ಫವಾನ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಗೀದಾ ಹುರಿಗೊತಾ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಳು ಕಂದತ್ತಕ ಬೆಹಗೊತ್ತು ವೆಸ್ ಅವನು ಮೆನ್ ಕುರಿರೇತ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲ ಫವಾನ ಮಿರೇಸ್ ಅವನು ಮೆನ್ ವಾಹ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಗೀದಾ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಳು ಕಂದತ್ತಕ ಬೆಹಗೊತ್ತು ಮಿರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಶುಮ ಅವನು ದನ್ವಾಲನಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೂಸಾ ನಿಜಾರ್ ಅದೆ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗೆ ಅಕೀದಾಯ ಶರಿಯತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅವನು ಮೆನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾರುಗ ಅವನು ಫರ್ತಮಸ್ ದಿನಗಂಡನ್ ಜೇಹನ ವಾಹಕೇಕಿ ನೋತ ಕಮಕಿ ಮಿ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕ ಅವನು ಮೆನ್ನ ದೆಕ್ಕೆ ನಿಮಿಗೆ ಕುರಿಗೆ ಶರಿಯತಕ ಅದಿಮಿಗೆ ಫಹುಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವಲೆ ಶರಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ದೆಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಿ ಮಸಕೆ ಕುರಣಿವೆಸ್ ಎಗೊತ ತಿಬೆ ಫೊನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕತ ದನ್ನವಾಲೆವೆ ತಾದೆ ಬೈ ಫಹರ್ ಅವನು ಮೆನ್ ಫಾಹ ಕುರ ನುಕ್ತಾತ ಹೋಗೆ ಅಲಿಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಿಕಂ ಎಗೊತುಗೆ ವಾಹಕೆಸ್ ಅವನು ಮೆ ದಕ್ಕ ಎಹಮಿಮ ಮಸೀದಿನುಗೆ ಶರಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಎಕ್ ಕುರಿಂಗ್ ಬಾವಲೆನ್ ಮೂಸಾಕ್ ಫಾನುಗೆ ಶರಿಯತ ಅದಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗೆ ಶರಿಯತ ಮಿ ವಾಹಕತ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಅವಳು ಮಿಗೆ ಮುಕಾರಣ ಎನ್ನುವತ ಅಳಾಕಿಯುಮ ವೆಸ್ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಮಿತಾನುಗೆ ಫೆನಿಗೆಂದಾಕಮ ವನ್ಯ ಮಿ ಶರಿಯತ್ತೋಗೆ ಹುರಿ ಕಂದತ್ತ ತಂಕೊಳ ಬೊಡ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ದೇಹವೆಗೆ ತಾನೆ ಅದೆ ಮಿಗೊತ್ತು ಮಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನ್ ಅವಮು ಕುರಿಗ ಅವಳು ಮೆನ್ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ವಾಹ ಕುರಿ ಫದ ಮೂಸಾಕ್ ಫಾನ ತೌರಾತ್ ಬಾವಲೆವುನಿ ಎಹಮ ಯಹೂದಿ ದೀನುಗೆ ಶರಿಯತುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹೊರಿ ಕಂದತ್ತಕ ಅಳ ಬದಾರುಗ ಮಸೀದಿನುಗೆ ಅಸರಿ ಕಂದತ್ತ ಕೀವಸ್ ದಾದಿ ಎಕ್ಕಹಲ ಮಿ ಕಂದತ್ತ ಎವ್ವತ್ತರೆಗ್ಗೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆಕ್ಕಮ ನೋತ ಅಳುಕಮ ಮಿ ಕಂಕಮ ಬೆರಿಕಮ ಗಾವೆಸ್ ದಾದಿ ಎಕ್ಕಾ ಕಂದತೆಕ್ಕಮ ವರ ಬೋಡ ಫೆನ್ನಂ ಎಕ್ಕಮ ಎಲ್ಮೋರಿ ಫಾ ಕೊರವ ಮಿಗೊತ್ತಂ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗೆ ಮಿ ಫೈತ್ತ ಅದ ಮುಕದ್ದಸ್ ಫೈತ್ತಕ ಅವಳು ಮೆ ಬದಾದಾರು ರುಜೋ ಬದಾರು ಮಿ ಕಂದತ್ತ ವರ ಸಾಫ್ ಕೊ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೆ ಅದೆ ಮಿಗೊತ್ತಂ ಎಮೆ ಫರ್ತಮಸ್ ಅವಳು ಫಾ ಕೊಲ್ದಾನಿ ವರೀಗ ಮಸಲ ಅದೆ ಮೀ ಅಗುಳು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನವೆಸ್ ಎಂಗೇನೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಜ್ತಮಯಕವೆಸ್ ಮಿ ಮಸಾಯ ಮೆದು ವರ ಬೊಡ್ತಿ ಬಹಸ್ತಕ ವಣಿ ಒಫೆದೆ ಅಗುಳು ಮೆಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮು ಅದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮತ ಹೋಗಾವೆಸ್ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಮೆದು ವರ ಬೊಡ ಬಹಸ್ತ ಒಫೆದೆ ಫಾವಣಿ ದೀನುಗ ಮಿಕಂ ಎಗ್ಗೆ ಬಲಾಗೆನ್ ನೋತೆ ಎಗಿಗೆನ್ ಮಿಕಂ ಕೊರಾಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಅಗುಳು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗವೆಸ್ ಮಿ ನೊಬ ಬಲಿ ಅಗುಳು ಮೆಂಗ್ ವರ ಬೊಡ ಸಲಾಮ ವಾಣೆ ಹೆನಮೆಸ್ ಮಿಕಂಕಂ ಗಿನಫಹರ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಕೊರೆವೆನಿ ಅವನು ದನ್ನವಾಣಿ ನೇಂಗಿತಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮುಸಕ್ಫಾನ್ಗ ಶರಿಯತ ಬದಾರುಗ ಮಿ ಹುದ್ದಕಮೆ ವರಿ ಕುರುಮಕಿ ಹುದ್ದಕಮೆ ಅದು ಇಲ್ಮರಿ ಮಿದಾಳವ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ದೆ ಶರಿಯತು ಅದು ಅವಳು ಮಿಹಾರ ಮಿದನಿ ಬೊಡ ತೌರಾತ ಇಂಜೀಲ ಮಿ ದೆ ಶರಿಯತುಗ ನೋತ ಮಿ ದೆ ಫೊತುಗ ವ ಫರಗ್ ಮಿ ಶರಿಯತುಗ ಫರಗ್ ಕೊಮಸ್ರಕ ಬುಣ ದೇವೇತು ಎಹನಮ ಮಿ ಕುರಿಂಗ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಕಂತತ ಕಬ್ಬಾರುಗ ದೆ ಶರಿಯತುಗೆ ವೆಸ್ ಆಸೋತಿ ದಾದ್ ಎಗೊತಕ ಹೆನಮೆಸ್ ಎ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ವೆಸ್ ಮಣ ಕುರುಮಗೆ ಮಾನಾಗ ಆಸೋತಿ ಮಿತನ ಬದಾರುಗ ಮಿ ಕಮ ಮಿ ವರಿ ಕುರುಮ ವಸಲ ಬದಾರುಗ මෙන්නනි මුසක් ෆානුගේ ಶರಿಯತುಗ ಹುದ್ದಕಮೆ ವರಿ ಕುರುಮಕಿ ಹೆನಮೆಸ್ ಈಸಾಕ್ ಫಾನುಗೆ ಶರಿಯತುಗೆ ಇಂಜೀಲುಗ ಬುಣಾ ಗೊತುಂ ವಿಯ ಎಗೊತಕ ವೆಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಾನ ಕಮೆನ್ನು ಏಕಿ ಆದೆ ಎಮಿಹು ಬುಣಾ ಗೊತುಂ ವಿಜ್ಜಿಯ ವರಿ ಕುರುಮೆ ನೋವೆ ವರಿ ಕೊಗ್ಗೆ ನೋವಾಣ ವರಿಕುರ ಹಾಲತಕ ಫೆದ ಹಾಲತಕ ಹಿಂಗಜಿಕಮ ವನ್ಯ ಅಂಹೆ ಮೀಹಾಯ ದುರ ದಿಯು ಮೇಣನಿ ಹಜ್ರು ಕುರುನು ತೆ ಹಿಜ್ರ ಕುರುಮಗೆ ಮಾನಾಗಸ್ ಅತೋದನ್ ಎಮಿಮ ಮಿ ಎದೆಮೆದುಗ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಫೆರಿಂಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಗುಳುಂ ದುವಸ್ ಕೊಳಕ ಕಂಡಾದ ಎಕಹರಿ ವೆಲ್ಲುಮ ಮಿಕಹ ಕಮೆ ಕುರುಮೆನನಿ ಎಗ್ಗೊದಕ ವೆಸ್ ಏಗೆ ಮಿ ವಿದ್ಯಾಗೆ ಎಹೆಂ ಆ ಕಾವೆನ್ಯ ಕುರುಮೆ ಹುದ್ದೆನ್ನು ಕುರೆ ಮಿ ಒನ್ನೆ ಕುರಿಗೆ ವಾಕೆ ಕಾವೆನ್ ರೋಳಾದ ಮೆ ನೋವೆ ಎಹೆಮ ಮಿ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಮಿ ತನುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಫಾ ಕೊರೆ ಕಮಕಿ ಆದೆ ಕೊರಿ ಮಸಳಗಳು ಇಶಾ ಕೊರಂ ಉನ್ ಫದಾಂ ಮಿ ಕುರಿಗ ಶರಿಯತಕ ಖಿಲಾಫ ಮಸೀಹಿ ದಿನುಗ ಮಿಕ ಎಗ್ಗೊದಕ ಸುದ್ದ ಕೊರ ಫೆನ್ ಎನಮೆಸ್ ಅವಳು ಮೆಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತ ಬದಾರುಗ ಅವಳು ಮೆನ್ ಎಂಗನೆ ವರಿ ಕುರುಮಕಿ ಏಯ್ ಹುದ್ದಕಮೆ
ilmurin hudda korawwa dinu hudda kame kon lawwa fani ehnames ege kurin agulmen alanje he fiyawalataka agulmen ekama egotun amal kuranje he kantatta furiham kurma fahuga ei agulmen ges dinu ekan hudda kwagotak ade demyoti dogu huwa kurma mibawte kantatta hogawa miya be gotume agulmen fenen ehen shariyat hoga kuriga agun khassa kuma denne tawrat hogawa musak fan bad ega warabada mana kore masale mikamaki me enames isak fanuge bas fon algormen ege gotu gade ha mattaga injil go bayan ko fa gotu mejja eggotu ko ves huwa ko genwan evves kamaka miheko allah gandi huwa kurun ei edinuga buna gotu hudda kamenno huwa ko genwane mi mattaga mi bayan ko fa menoni ei isak fan dalwani amma ana fa aqul lakum la tahliful bat la bis samai fa innaha arshullah ولا بالأرض فإنها موطئ قدميه ولا بإرشيلم فإنها مدينة الملك العظم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء ولكن لا يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشر mi wahaka badaruga agulmen isak fanuge vidalu kama emihunge faratun ade mi injil da lefa mihun bayan ko fawa gotun isak fanu vidalu kama emihun bonne fami hunnani emihunge injil to ka mi gota mi masala be gotum mes isak fanu vidalu wani uduge veri raskalan gandi huwa ko genwane adi ping gande wes nangade wes wa ko genwane adi urselam ade ei mi emme warugoda waraske faanu ke veri waake mati veri rashuge waake emun kar muqaddas rashin urselamaki erashuge nang mes gandi huwa ko genwane adi mi hage boluge waake ki visnumuge note sekundige waake bonege mes egota ves enangane huwa ko genwane komme kaste mi hunge terega huwa korumge waake tanganda gotun kama vedana mi gota bank of famone sawbaki boluge waake bonne fami mi bonani لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء سببك إبسمه كاين إبسمه كردان وغيره نوانه بلوغا هنا هدو استرت إم استرت بس كارو استرت كبدا كرما إهما مي واهكاga gendamwan hisabaki eggodaki aayke bunume aneggodaki nooneke bunume midetere medugete benwane mi maaneki mi gotun kore kommes eggodake eggodaka ves ehemmiyeka ekona koddem wegen kames sabad koddem wege huwa kogge nuwane ei mi bona evvahake ehme mi wahakataka badaruga agul menna mi fenani den mi ehen kantataka badagol me fene mi komme dine gawas ade musak fanuga dine belikam gawas tawrat belikam gawas badal hifum eggotukum vejja qisas hifum gawake bad ehemmiyek koshek kofikam wanya ade no hagun kofi kamanya shariat toga buna gotun e qisas hifanje mi masalaga ekamoko mi fait injil taliyonu mi hun isak faana nisbe ko fale fona wahata ka badaruga mi unnani mi eggoda kavs mi ehmi ka badal hifume oygen nenwane amma ana fa aqulu lakum la tuqawimu ash-sharir bal من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر هذا معنى كي نباك أنت تكرم تبام مسيكو كنوانة تباغ كناتو كولوغا نوت كنا فراتو جهاي في ميهكا امبر الله وايفراوس إنه دكاشة معنى كي متنوغا بدل हिफुमगे रूह बदल हिफुमगे वाहक मितावननी वरबुड तो करे बदल हिफुम नेकमा गो इतिमा देतरे गो नुबा कमे करे मिहा एफद नुबा कमे कुरंग मासेक नकुरमा मितनुगा बयान को दीफा मी ओननी कमे कस हेमा मी वाहक तकु आदे मी अगुण मी दन्नवाली मी मसीही दीनुगा ऐसा हुरी शरीयत को तेरे गास रे वरगिन कंतते के वाह मी कंतते की हम एक कुनिम बावाली मुसाक फान को दीन को बयान को फरे कंतते के मी हुरीहा कंतते के क बदार एमी हुं अमिले अदलेफा वागुन कुनिया वाह द काफी ईसाक फान निस्बे को फरे फॉर इंजितो ग मी हास बयान को फेवर एने सवाल की नो तागुन में विस्नमी पॉइंट की मी गोता आगुन में एमी हुंगे अमल तक फेने जिने ग वाह का मी हुना अनिया न कोरा वाह का
mihun ade terega nobay konno hita wahaka mihen gos miba ka wara riti wahakatake mihun merun hoddanwa wahaka ehnas agul men ehento me fennani agul menna e mujtamata kon nukuraka fahish kamen nufene emme me agul men emme insane gotun hi qurani misalaka me jinsuge gulumaki komugotukum ves buddhi hor salamatu hori me visnanas kamanno kan ekam emihun kuri madega mihar eives hama insani haggege gotun libenje ekam ves eka guluma singam beeno mi hatan emujtamata korne e devifa hama qanun hada democracy ge mi nizamuge e agulme emme taarif kora e teren lafa emihun kora hama molati kantato ge wahaka me dekene ema kommekas den agulme mi wah dakkane e shariatu ge kantata ka be gotu ema agulme ne engage kommekas evs deenega e agulme point ki evs deenega Allah subhanahu wa taala insanunge wake tabiyata khilaf fitrata khilaf kantata ke hudda ko fe nonnane egota be kanta kora ka ga e wake deeneka tabagan de be kam ga wes ema ekay korani ki e deenega ekan hudda koggen ekam angawa fati kora ka wennon e enaga amilla hawa nafsan emi ko tabawa miheke ei alwol menna islam dinu ko ekam bayan ko defa wagotak ade musa nizaruga wahaka ga ishara kure faden Allah subhanahu wa ta'ala baale vi huriha din take ges mi onnani en agidaye en alukan take mi onnani Allah subhanahu wa ta'ala alukan kuruma ekkawantakan gabul kuruma Allah subhanahu wa ta'ala fiwa en faratakan alukan nukuruma adi Allah enge vi huriha rangal gottake ga hifuma ei demihek detere kura muamalat ekam gavies adi emihek gole mujtamag mihuna kura muamalat ekam gavies adi mihen gos huriha kamek gaves reet akhlaga rangal uslub genguluma angawafawani ehennames miharu duniyage miule ekeke din tahuga ahliwarin kamuga dawa kura mihunge amalta mihunnani egotaka ves egotaka no emihun beenun ha gotaka emihunge dinta badaluko emihun ha beenun ha gotaka kantatta badul kuram daatan alun mai fennani musa nizaru wahaga war rangalan ishara kurawwa mihara kan as duniyage ekkan koltaga war gadeya kure aram ganna kame insani haggotak kama dawako ejjinsun kaawenu kuruma adi gulun hingwa mihingos mikah kitem kantatteke mihara alun menne fennun ngabede haqiqat balakam ga mi Allah subhanahu wa ta'ala sunnata khilaf waskame Allah subhanahu wa ta'ala insanu mufadwa fani de jinsu haqiqat ga de jinsu medur kon Allah subhanahu wa ta'ala insani naslus dam hatto mi gendawani ei insani naslaus adi insani Allah subhanahu wa ta'ala sunnata khilaf kame den kure gendawan al ustaz Musa Anwar adami mihar awon me wahda ko medani me masihi aqida ya behegotun wate mi hunga shariatu ge me kandattaka behegotun demek Musa nizar awon men egeterem bay kantata me wala tafsil ay ko vidade bafi aden agondo segetereng ekama ka balaleng ba khiyal koran ade me faaf fossemu ge aqida nota me aqidatu ghufran az-zunub mi hunga gatu ko me kantata onnagota behegotun masihin isak fan soliban eruni fida ko tuga kamuga buna agida hamekan ekar eluma fa hottaliyanno mi kuri mi buna agida ge teryan ehin agida en ituru kuri note ehin agida ngofedi ei fafoseum ga game tibeni qasawi sainna rahibun masihin deke ko tuga isak fano emme furatama rasul ikhtiyar kurawi ei ekalefan ei hitariyuma efo ekalefan khalifain kamuga emi humegen dia mi al aqida nasraniya bain al quran wal anajil mi fotoga Hasan Bash lifawa wahake sofa number 205 masih ekalefano ge dariwarun na follow mafo emihunna vidalu ab maneki me may Allah subhanahu wa ta'ala timan kalefano fono bi faden timan kalefano tiya ba mihun fono bame ekalefano vidalu mafo emihunna fumilebbi efa vidalu te ba mihun الروح القدس ge hifashe te ba mihun emihun ge fa fo hifi mihe ge fa fo sawane te ba mihun emihe ge fa no fo he mihe ge fa no fo sawane mi injil yohanna ga ena mi wahagen spawa goy enkam ge mihun dawa kura gotuga may Allah subhanahu wa ta'ala qasawi sainga matiga tauba qabul kurma fa fo sem labba fawe emihum mi matiga mihe ge fa fo hela fi kamuga wanam oduga mihe ge fa fo hivi gen dana kam emihun dekani enkam kanisataka qissis mi proseduga beenam wara furihama hifai emihun fa fo sem ge sikka chapukuri e bikuma fahu mudata jama kuri henna sagon men me isafan go shariata balare kalefan vidala fati e besalega muda en nukurma mudala hedi emihum masaka nukurma hagigatu isak fana me yahudina jihumuge me bodas leka bespi mikantatta ade emihum na isafan vidalwani
emihun me rooming emihun ge mudata atulati kama behut ne kalefan ariya shakwa ko landi diam kalefan dalu tiya ba emihun qaisar ge muda ene deshe ma Allah subhanahu wa ta'ala muda ekalange tiya ba hawale korash no te kalange wakil korash muda da ka tiya ba emihun ekalefan me bidalu ennames emihun egota ekandatta koram been no emihun ke agun me kuri go haka gas me bayan korum ahe mudlattaka duniyataka dahiyatfati emihun shariata chimun badal kuri mikam sobum enkamun emihunna isak fana jehego meduri emihun ituka ekalefana medu nafratu fedegen diye den mibuni mudata jama kuri ad misikka ge sabun huriha faafa hoyegen danaka mihun deke emihege konduga huri mi huriha dimmae kendigen hinga dane miwahata ki dirasatun fil adyan yahudiya wa nasraniya ga dr saud khalaf liwafa wahaka fotuga safana badu istahdiye adega gona mi faafosem ga kandataka balala miladin fanarste fanarana haru faafosem ga sikka vikam petti pop leon dihwana ena tabawa mihunge jamaat ge terein jamaat ka idawat veturu masekkan wat sikka vikum masekkan ena hawale kuri migotum faafosem sikka vikum ga masakatuga joman ge fatimba ga miladin fanarste ga satara wana haru mi hanna tadzal not jean trezal kiya rahiba ko dia ena esikka vikumuga foriga buni mihaku maybegamba adra manake mariyangu faana equest nubakamaka aragatas mi sikkaage sabun enaga faafa Allah subhanahu wa taala pussawane mi ebeskale shakken okkame nona mihama 7% guarantee okkameke bigotum mi sikkaake misako nubakantataka aragatuma hibal dinumaka bi adi bemmihun durala mustaqbaluga emihun kurango ikkantataka wes mi sikkagane rakka kon hedi kurimibuni sikka vikumuga haggu kanisataka libigamba kama nimma emassala emihum emusalaga emihum bunefani masihwani faafusem go sikka vikumuga baro kanisataka debafa kama adi e massakata nuwata e wahake dekolu hada faafugum sikka evskale faada en qur'an kama buna mihunnan emihun ai tafat aniyatako emihun qatlu kuramo den tawbawum balala tawbawum oti mi faadarunge kurimatiga emihage faafa ekura faafen yutirafe mi e father not pop enaga fa fossemu me popuna fa fossem lewa faden eniyumata eniyuma emihu kiba mahrum kurumuge fursatu se emihunna libigame manaki father emiha kalle timunna fa fossawa feme nuwata timunna kalle fa fa nufussawa me hisabun enakane bes kalle fursate duniya ena kurimati goti banai fa enakane itore bes chance mi tawbamu agida ki hagigatuga mi khanisa ga mi onnane high sirre e haisiruga tereng himene sirrekam emihum burani not asraru kanisa al saba ga terega himene kantatteka mi kantatta kiyas ei kuringon isara kuring ilahi sirre mi tawbawa mihan ekan hasirenga dani ruhul qudus ge barun kam emihun dekani ekama qualifawa fa mi kahine ge gato ono the father ge gato ge ene koshan itarafu mo fa payugen diei ene ma Allah subhanahu wa taala ge fa fusuma kanisa ge fa fusuma libingan adi ena e faafan dureli nuwaha indako ena wani Allah subhanahu wa ta'ala wat emihun dege idas isa ge faana adi kanisa daga emihun durege miwahata ki al-aqida nasraniya bain al-quran wal injil ga hasan bash li bafa waha ke foto safa number 7 ka nuwadiya nuwege miwahata bayan koro bafa wani admi masale ki hagigatu ga mi nasara inge terege islah gwala mi hunge jamaat upaden diyo madur sabe henas mi waha tagun men tankure pahon tibe funna danwan me islah kurmi hunge masakata de mi hunge begen diyo gota mi tafaat waha kata ada algun men ehunterina mi waha ka genes midani hagigatuga mikamaki nuwata nasara dinaki ma rangal dinakama buna emihu mi huna dawadi edin fatunma masay kurati algun men na edinuga hagiga enge tive edinu kantatan hori mihenkan algun men ehunterina wes anga dinmo gotu hagigatu algunmenteren komme mihakivas mikanta rangala danna mihakam ga wanama emihun e dakka wahake ki hagigati nunka rangala ingen dan den kuregen dawani a sheikh ibrahim algonmen mi wahaka dakkani isa alayhi salam behegotun kama wahati algonmen ge wahaka ge terega mi zamanu ge isa alayhi salam ge macca mi dogu hadagen ek injil taka adi enum stafatu fettoga mi lievi algon menna hame mi feturem da wahak taka gule gotun kom suraka wahak dekkun ei nekkam ekkam nuwati algon men mi wahak mi dakkani den mitaga mi wahak feshum gotun algon hitan garani hama musa nizaru den vidalu wahak ek kom surege mi ecche bunilafe algon ge wahak kuriyek gendani ade hage gatuga mi warige wahak mi inge to algon wara mi hage gatuga dakka hinwa wahak ei islam dinuga mi hudda kurave kandattaw tereng Allah subhanahu wa taala
emme ruhiwadi nugannawa kamaki warikurun kama wati Allah oge rasula algon men angawade wa funani abghadul halal ila Allah at-talaq ehme mi waha algon me gota dakka irugas algon menge mi shariatu ga warikurun huddawi kam ga yes mi Allah emme ruhiwadi ge nuwa kantakkan algon men mi faha korenjen hudda kandatawge tereng den mi Isai miharuge mi Christian deenuga emihun buna gotugo ejje warikuru men nove ekamaku warikuru nonnairuga emihunge bahun anani separate vu mi mar no baakame hagegatugo separate wegen demihun uledane degega kitame zamane vannemes den emiheka kurave komme komme skurame demihun degega den komme miheggas tibene mi gag gulun hinga mihunta e maneki emihunge aadaga bahum buna komenje boyfriend un girlfriend un engulun emihun gatuga eki masale innone ekam algon menge mimay deenaki hagegatuga mikahala friend un engulen hudda kura deenennu algon menge deenuga mi gulun hinga beenukama vanya kavenya danjene kaveni koggen e kavenige akduge matiga tibegen ekan kurima e sawab libe dharma libe ajru libe alukame gotuga vegen daka mehemima enun halatoga vejjei kure musa ishare kure faden zineyaka vegenda kame mi de halata ves visnalun ei hagegatuga mi nukta nege muge beenumaki emihun gatuga warikuru nekkamuga ves wari nuko den duniyelevi huriha fahish amale demihun ehenti begen kurikamuga wairuga mi waha dakara algon menge mi hama mi muittama terega ves mi mikama de tere helun terikame genaun e hagegatuga algon hiwani hama muhimmukamen ehemme algon mi waha mi dakkali ei algon menge deenuga mi demihunge message hunima hallu kuran e hallu kuran deailage defaratuge deailage bodoti mihun bayar koggen wahadaka sulhaya hame annan deenuga angawa foti e sulhaya hame naadivijje den mi Allah halal kurve kandata guteren emme ruhiwadige nuwa warikurma hame midanji hen gose warikurma fahuga den anika se mihun fashane hen aili ehen aila ekashana ek mane ki a kavennyekun kommes ehen defarate ka de mihun guligen alun kavenye koggen diriwulame fashaendan e miwaha kalgon men midakkan jeni mi kankan mi faharegga algon men nobagotuka mana kuredanakam hiwati ade mi algonge wahaka mi bina kurna hagigatuga mi oti alukamge mabdataka behegotun enkam vanya alukan kura gota ege manhajta dinegatu mattaka eba mihunge alukamge asasi mabdatake algon menne sama hagigatuga engen beenumve ei emihunge mi alukamge asasi mabdawga hatarukame mi ekule shamil famati ekamaki hagigatuga alukamaki kalimatullahi ya altakunge faratun deve shukuraka qurbaneke emihun bunani den mi kalimatullahi ki kurin algon men mi program ga ishare ko fornan ei mi emihun gatuga isaga faana deve namege gotuga beenu kura bahike den alukame sahagotuga furihambegen dani ruhul qudusge amalaka ekige meves hagegatuga algon men wara tafsil ko ruhul qudusaki kochekam meswani mihar bayan korhe minukta algon sida ruhul qudusaki kochekam bayan koraka den daka netime timwanakamaki hagegatuga alukamaki jamaatuga kanisaga koreve kamaka wanjihene e miheko ekeherikon horegen koram beenum vekas alukame nokurevene mi wara boda visnaanjihe nuktae anekamaki alukamaki kanisa kureve asasi amaleke adi ege zariyan duniye kurmatiga masihuge hashigandu tamsil kurevigen daane mi hataru asas emihunge alukamge mabdawterega mihimeneni masihe deenuga alukon kurve gota balafiya eta goittaken ega waakan algon menna faahage eba kurve eggotaki mistakun kommedu henduna haviru kanisa yang as alukon kurun ege tereng mi ekaku muqaddas fotun bayen egmaneki emihunge bahum vejja chapter mi kiyawafa den lavakiyun den dummaarifumun rangabilu jehun mikamge tedega dekaku jehagen timun mi karuna horum mifadaka antatake miga mi kuran jeheni mikankamaki mila den timwarna karnun feshigen asu hagegatuga hingamun annakame isaga faanabur etan aharege fahunne mikankan emihunge terega mi feshigen migotuga da agote vi mi wahakatan algon menna eba bayan kodde mahiya nasraniya mi fotuga muhammad taqiyul usmani enage livun takuga den nasora gatuga mi alukama balala kama vanya algon mi fene hemfote muhadarat fi nasraniya ga al imam muhammad bin abu zahra bayan kura khasa nukta take ei faha kurave dekamen ega ekuleve kaman ekamaki namade
අනකමකි රෝදේ අල්ගොන් මීගේ ඉතුරුවස් මිනුන් එහෙ නුක්තාතක වෙසම බාලා බේනු වාතිවේ මිෆතුග මී හුරි නුක්තාතක ෆුරතම මී දනි දැන් ඉස්ලාමී ශරීයත බලා ඉරුග වෙජ්ජිය මිතා අල්ගොන් බේනු මියා කීග ඉස්ලාමී ශරීයතුග මිකංකම වෙහෙ ගොතුන් හුරි කොම්මස්වරක ඒක් බයවස් දා එහෙම වීම නමාදු කුරුන් zakat dinun rodayfun hajju mikankamaki islam dinuge rukuntak tereng rukuntake hagegatuga mi annani ehemwima mi alukama balafiya man Allah subhanahu wa taala kiyamawa komme kamaki komme mi heku Allah subhanahu wa taala kiyamamwen kura komme kamaki wes ekalange hazratuga alukame algon kurin ishara kurikandata ki dinuge rukuntake eyus alukamuge bay ekamaku Allah subhanahu wa taala kiyamam mattaka mi he kura komme heo amalaki ei ekalang hazratuga alukame gotuga meoti lawwafa ekalang angawani mi alukan kurumuga ikhlas terikama eku ekalang wajhu fulataka ekan ada kuruma e mane ki hudda kuravi komme kamen Allah subhanahu wa taala taka algon men kiyaman terikama eki ada ko fiye yoti alukama kavefe Allah wahi kurwa fannani faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mi suratul kahf ge sateka dihwanatu bay mi bag mane ki faytiya ba mi kore komme mi he konam mes Allah hazrata baddalu kurmuge ummid kurakam wanam he amal kurum matiga demi hunna hoshikame adi Allah alukon kurumuga evves ehin echeka ekalangia shariku nukura hoshikame mi salgon men mitaga visnada rangal nuktay algon menge gatuga ade muslimunge gatuga tafatu darajaga alukon horikan min algon menna warrangala sabitu wegen ebade misalaka sunnata fardu alkom gaye bahuri sunna kandata eiwesama alkom getere kuru idana kantata adi fardu kantata ves alkom getere misaka namaz kurumake fardu alkom ekamaku ega ves sunna namatan himenifa e bahuri ehwima mi namadu geteregas fardu kantata ka sunna kantata ken hurikan algonna mengeni ei fardu namada gulifawa sunnata ka wakin onna sunne namatake ves hurikan algon menna ebaenge den oy gotaki jamaatuga namaz kuruma ekahirko namaz kurum ves islam diinuga eboy mi masihenge gatuga vejje alukome kuranya ekahiri koshen alukome nukurwen komme gotike ves jamaatuga kurwen mi algon men islam diinaki wifasihe diine buna bunumuge tereng fenigenda waram muhim nuktaen algon me ekahiri halatuga hurges namaz kuram beenum vejje hama namaz kurwen miga tafataki jamaatuga namaz kurima ekahirko kura namaz vure hatavis darajag itulu sawaben hagegatuga insana libigen eda diun e muslimaka libigen da diun miga muhim nuktayaki ekamaku nasora no Christianun ebuna usuda khilafan ekherikon hores mihekan hama namaz kurvedan adi namaz kuri kamuga vis egotuga ekherikon hore namaz kurikam guys Allah taala ekan qabul kurwan masihim burani ekan qabulan nukurane ekheri vejjiya miwes hagegatuga algon men mitaga visna jehekame Isa alayhissalam ge wahaka mire mihai sab medkandala mekwani irat kurevi amadama reves mi wahaka ge nulli mi back baddalum umid kuramum program record kuri Ashta Hassan Mushehlubi Sheikh Abdullah Jamil Ufeddi Ali Abdullah Assalamu alaikum